Pemirsa galah liburan lebaran warsene mangkin, kedadosan galah majeng krama antuk melancaran ke daerah Siosan. Bali munggah dado silih tunggil wisata favorit krama ritat kala nagingin galah liburan Idul Fitri. Setelah inucap dados pemargi ring sajroning nincapang pikolehan maskapai sane ngayahin rute nuju Pulau Bali. Indi ke inucap kacinayang saking kuentenan maskapai sane ngajuang satak seket kutus extra flight skadi Indonesia Air Asia, Citylink, Brita Air, Super Airjet, Miwah Batik Air. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handi Heryu Ditiawan Narkayang, wenten tiga rute sane pacang ngarepin panincapan ke Bali, ritat kala libur lebaran warsani mangkin, hingga punika Jakarta, Surabaya, saha Makassar. Ring sajroning nampenin panincapan penumpang ring masan libur Idul Fitri warsani mangkin, paiketandani kesarengin kantor otoritas bandara wilayah 4, sampun reksain samian kuentenan fasilitas-fasilitas bandara. Raris ngenenin indik bage pengamanan bandara, keamong oleh petugas airport security, kasokong oleh kepolisian resort kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, saha pangkalan TNI Angkatan Udara Ngurah Rai. Paiketan dani kesarengin bages sane paiketan sampun ya kayang posko terpadu angkutan udara lebaran warsane mangkin ngawit tanggal 14 April kantos kali Mei. Indika inucap mata tujon sidang ngicenin pelayanan prima majang samian krama sane ngangge jasa bandara ritat kala pengrauh Idul Fitri. Kantos sasi Maret warsa kali tali 3 Bandara Ngurah Rai sampun ngayahin langkungan kali yuta diri penumpang domestik. Inggian rute domestik antuk penumpang pinih akeh rauh saking Jakarta, Soekarno-Hatta, antuk langkungan ayuta diri penumpang, Surabaya langkungan satak talian diri penumpang, Miwah Makassar langkungan 100 talian diri penumpang. Parwato Bali Pos Nguningayang.